end of our coverage this afternoon and to bid you farewell. What you think about Lithuanian fashion show, mados infekcija? Sorry, I don't understand why you're asking that. No, just sitting and drinking downstairs in Shemetse, and some of my friends got a little free tickets so we can get to see, I don't know, just we're having the time there. Thank you. Kaip matote, viešnia iš užsienio yra visiškai sužavėta tiek Šemetse. 13 taškų dabar Debilas turi. Kaip ir sakiau, 14. Jeigu tas Rosa Debilas dabar dviem mažiau sužaidęs, tai vieną leidžiama laimėtėm. Arba pralaimėti iš visis tas Dageris.